Penso siya naman sa nakakara to. Siya naman kabilanta. Ano, isa ba sa amin kami ni Bayo? Kung hinalang itong tikilagos, malantang ako. Siya naman sa naman ko, yung office. I know, the problem kasi kung kita ibigita. Mita karta to. Siya naman sila ba chicken sa Facebook? May ticket na ito, may papel. Kasi sila mita kailan. Explícame com áudio como está sali assim aqui, me tá topa rende, como não vai ser o tempo, eu tenho muita que era, vai não supposed ketchup, assim não está, não supposed ketchup com outro áudio, é muito chalo aqui, né, com minuto, é com nem of soul, então outro que me merece os outros vai ser, não ideia meia coisa. Não disse, eu tô bem, mas esse mira aqui, aí não é lugar de ser a coisa. Mas, para mim, para Cuba não. Ai, não, se ele já está cerrado, olha, outro me tá aí print. What the fuck? A mim não pode escolher print, é que não tá bem passando. Já não. É que não pode cara dentro da escola assim aqui. Y'all, 5 minutes a passar, então. Lugar que eu print neta será eu outro comi vou print neta do meu contant health so então primeiro só sacar cash quando eu postar a câmera em 5 euros ou so depois a câmera em 10 euros vai arriba então o nosso ali nem tem que saber 10 euros vai ter vai print 25 cent dus ook in de web a troberen vai casse back com o contant health bem que não back então para depois me sair vai kami naman ito sa pose by this pero kaya yung ay ikaw na kami na-por ko na ang noche namin hindi ko ba sa school na school inira kaya anyway siya na sa tas hindi wala ba feio na so zawa kami ba aspect ito sa Cairo region kaya kita Dios naman daw na mi back so una salita ka na kaya una salita ka na sa list mira kaya wopis Passando aqui, como eu passo agora na minha capa na frente. Não é basta. A maneira Melk. Me chama, você cabelo. Para anyway. Chora, mas ali caso vai ganhar mas até a hora da casa. Então é dia que me tá sentindo. Assim de vibe de dia acaba. Contra que contra mim. Mas eu vou pedir esse gosto de você assim, contra mim. Contra mim. Chora. Mas ali mas quero gente uma coisa sem contar porque vai ter salta back para me que domine e tu cara tra apa com a oi mas ali me casa pura por nada topa é muito passa vergonha por quem tá vergonha so uma coisa assim tá se contar e até o a mim tu nem bastante sabe mim tu nem mais social né so bisogna sa la chala la punto contar com tu pero awo nakita man ito ko nos so actually so ito na tayo vlog ka nang episode na tapos pronde isu ni nama etas ito na bisa mo kaya blare para follow post insta stories na sabi na sa manera start so this but ik heb niks tegen Nederlands spreken of praten maar dat ga ik gewoon niet doen hoor op mijn vlogs. En ze zeggen altijd, waarom doe je jouw vlogs niet in het Engels of in het Nederlands? Heb je een grotere bereik? Dat meer mensen kunnen staan die talen. Weet ik, maar dat is niet de bedoeling, snap je? Ik maak mijn vlogs om, zeg maar, mensen van Curaçao, Aruba of Bonaire die papiament spreken, zodat hun, zeg maar, iemand hebben op YouTube die hun taal spreken. We hebben een heleboel mensen die al Engels praten of Nederlands. We hebben weinig die papiament spreken. We hebben wel papiament of hoe noem je dat? Wat heb je gezegd? Mensen uit Curaçao, Aruba
empanada die YouTube doen, maar hun doen het gewoon in het Engels. Dus dan heb ik niks aan. Gewoon dit. Ik pak hem nemen. Wegen er zin. Anyway. Snap je? Want ik eet. Ik kan gewoon goed eten als spreken hoor. Sono sowieso ma questa cosa è indicata contro me. E come penso come da suppose a cui come dalla della badi lanti e lugar a home cancer. Tomava just 2 minute. E dice una cosa così tu. Cosa privata? Sa dato e ja se qui. But anyway, io stavo in casa, lo stanno mai con otto bus. Quindi tu mi cara 10 minuti. Se mi tu qui. Mi provare e sa ma e si chiede bus e bus e bin. Assolutamente mi ha bucciolato. Atau plus meeting course di hasil. Like Amerika, kami dapat kemana? Kami bukan di kami itu kami. Kita akan saja pilih kita kisah orang. Oh, kata this. Shana out na sa kayo ta echari di bolo. Maka bibing eluda. Nalata lagi sami ku nanotini. Lahat noti eluga kung ito looking for akinang terwa ko man nami bing akinanang pero nanoti na track nang mas. Terus ikropin no update ng website. Terus awaki talaga. Anto basta sa kota? Ti bandi mi kas. Website ko am mostrando una ture ko nanta. No, mostrando ko ti bandi mi kas naman nami bing tekinanang. Siya na masal mi kas 3 horas o kitin 5 horas. Dapat ko mi prasi. Untuk lagi like, mungkin lagi lagu arawal pintu ni tu bus ni. Orang mi yang kasam, lu kata sera aki mayora, tu menurut dia has been a mayora. Jadi si bumi tak awal tu deadline. Kita bayar mah yang tok waktu kita lu kera, kita lagi lekan di kasih. What the fuck? Ini tu gila. Kita perlu lagi lagu bayar ni kan. Kita perlu lagi lagu masih bayar ni kan. Ini kan itu yang tinggi lagi. Kamu awet tak kontring. Wow. Saya nak minta opera bagi kasanya. Pasal awal ini banyak yang nampi sami ina no potumi. Ada no tini. Pasal. Shalom. Mestre bin sekolah ya. Sabe amigo Elisa, usando bawa. Tama na tripod. Unta nada. Eu sigo podcast a escola, anche por di stop, nós usamos chat GPT, anche mamma aqui. Nós está sendo top. Nós temos podcast, pero quem atrás script? Chat GPT. Yes. Dus, aku kan zeg maar best ikoi, met zeg maar grava, para você como é que nós está doen podcast or whatever, en toen zie. En toen Shana, by the way, ik ook dit een cube room, hè? Dan was zo leuk naar de school. Ik gebouw dat ik cube, maar nee was aan sa. En toen staat met de danger, die maar de jeng otro study room. Waar alles een olle mee naar bijen. Waar? Waar? Die moet dingen steken. Dat is rustig. Waar wat meer moet je? Zeg dan moet je een ding, maar ik heb een screen para presentation. Assim na. Mo pala. As naki. Gewoon eens go de microx hè. Asha deto. Mas assim banha. Are you ready? Welcome everyone to Sweet Talks with Kendrick and Alyssa, the show where we delve into complexities of modern day topics. I'm Kendrick. And I'm Alyssa. Today we're diving into a subject that resonates with many of us, social media and its impact on interpersonal relationships. FYI, our team Glenn, Sana, and Vian conducted research regarding this topic to better inform us, and every mentioned research paper will be available in our essay on our website. Juice. Magagunti kasi. Interpersonal. Sí. So, nagkarabi sa interracial. Ang gusto nagkarabi sa'yo. Punta na. Basta perfecto na. Doon ko bondesi. Adolescents, right? Adolescents, toch? You got adolescents. Adolescence. Mm-hmm. Adolescents. Okay.
It is no secret that social media has undoubtedly transformed the way we connect with others, especially. Natandaan mo sa delete eh. Ganito is lang. Ay! Kasi nagkito na siya. No, kami na ang puya! Ayer ko na basahan eh. Ayer, yung drama din group chat di yung grupo ki. Din opdracht ik. Basta hindi mo chama marang tapos din yung rashi. Din stani man ibing si mani emo chana din group chat no hasin. Era po ba di downplay ako. Just as mani si masha. Ang do oto na yan si masha. Ano di mes? Oto na bira konyo eh. Sen tu tak da comer. Anto después no se sabe lagi así algo, pues porque me está botástico. Lagi así algo, en puedo así tampoco. Anyway. Yeah. Sí. Okay. It is no secret that social media has undoubtedly transformed the way we connect with others, especially for adolescents. According to Adolescents. Ay Dios, adolescents connect with others, especially for adolescents. But the adolescents! Alyssa! Adolescents. Adolescents! Kaya nga adolescents, adolescents. Ay Dios! No secret that social media has undoubtedly transformed the way we connect with others, especially for adolescents. According to a study by Choma and Shankar in 2021, it has made communication and connection more accessible than never before. And so we thought, our research question for today could be a crucial one. How does the casual relationship between adolescents' engagement with social media and the quality of their interpersonal relationships manifest? Eet that. Eet. Ik wou zeggen, we zitten klappen, CF, no? Bezig. Ayer mi ta echt proud hè. Basta mi ta comprende ik nang. Pero mi ta comprende nang. Pero mi ta vai con esa anta. Dus mi ta por así full ritmo mi mes. Pero mi ta comprende que está pasando. Porque mi sale una sala mi ta cara contestar open questions nang. But dat voor de open questions? Alyssa sowieso corporate finance dat die nada die mi hè. Hey, si go into finance mi estudia. Por favor. Coisa no meio do No, me da. Okay. Now, last bit. So now we have received insights into one of the pertinent ideas of the course of philosophy of science, namely causation. In wrapping up our exploration of the casual relationships between adolescents' engagement with social media and the quality of their interpersonal relationships, it is clear that we have encountered a nuanced narrative. Social media's connectivity breaking geographical boundaries positively impacts relationships. However, challenges arise with the absence of crucial nonverbal cues, compromising tasks like problem solving and intimacy. Exactly, Alyssa. And the warming comes from the potential substitution of high quality offline relationships with lower quality offline interactions. Exactly, Alyssa. And the warning comes from the potential substitution of high quality. So it's essential to Escuta baixinho. Era dia só dia assim. Ik faculteerde de actually quero assim na escola, te later snake dat bent bom. E Alyssa, você quanto tempo não se me quer escola? 12 semanas. Não, minha escola. Isso. Tá? Ah, mas também sim, né? Não, não sabia escola, tá? Não, 12 semanas não sabia, mas nós lá Tá semana passada. Não para nem fez isso, não. Semana passada. Não, pero bueno, que Alyssa não está cara, ela sabe que nós sabia escola, Alyssa. Não, sei se não.
Amin po ka na elas to be. Kumabi pa un lecture. Basta ko, basta ko tayo disidi. Cute! Kosi. Opa! Later, mas nemi na din ang professor. Pa, ya mi dilante o di un back. Mi po belatre para un outro país. Sempre, como sabe, sempre quando com a Alessa, decisão financeiramente tá horrível. Mi non sa di compra, adesso un iene non può la capo, aspetta, decisão não, eu tava comendo caca desse vez. Eu sa di coño, a me sempre a Alessa não, mas aí a Alessa com the book flight ding last. Mas aí ele vai cair com the blue flight. Sabe, eu me dá ideia gana, a Alessa vai me dar ideia gana, igual. Não. Echt. Social media with balance, recognizing its advantages while addressing its challenges. This ensures the authenticity and depth of adolescents' relationships in both online and offline realms. Yes. It's like it's in bro. What's it about? Okay. Thanks for joining us on Sweet Talks with Kendrick and Alyssa. If you enjoyed today's discussions, don't forget to subscribe and tune in for more thought-provoking conversations. Absolutely. And if you would like to know more... Well, I give me good. How many thought-provoking? We wrote an essay on this topic. Feel free to share your thoughts with us on social media. Until next time, I'm Alyssa. And I'm Kendrick. Take care and stay connected. Wil je even zeggen bye? No final? No. Okay. Dat gaan wij gewoon aan doen. Hey, papa is bij drooming. Welcome everyone to Sweet Talks with Kendrick and Alyssa, the show where we delve into complexities of modern day topics. I'm Kendrick. And I'm Alyssa. Today we're diving into... Feel free to share your thoughts with us on social media. Until next time, I'm Alyssa. And I'm Kendrick. Take care and stay connected. Siya actually next day gewoon met die immers een paar jaar bis. Ik ben wist dat ik hier had. Met dat keer heb ik aan camera was dus sigo mi buta te binnen envelop na blauwe sina toch. No is toen een blanke key. Mijn boot zie maar pa ge inanang. Nandi landi. Het kaya nami hari aan camera so sa sa boot zie man passa ta. Of na dos zie man passa eri. En dan ga ik dat gooien. Een zield. Kijk kita aan een onderzoek over internetervaring. Am te data meeting. Wat zal je? Shonn. Ik want dat je aan mij echt met dat ik moet nada joh. Ja, met een ik dus op YouTube. Juist. Bezig dat ze ook in 3 horas. 3 horas merda, cara. Assim, né? Pero última, me gusta esse coisa aqui. Quando tem operation stuff, você que também deve fazer operations management. Me gusta. Já me gusta esse book at all, né? Pero me esse book que me esse anyway. Let's say home. Ik gewoon de hele vlag met die in mijn paaien. Shana masaka mi breed zijn. Ao explicar-me, digo, ik heb dat proefino. Explicar-me, digo, oké. Maar moest er bestaan gaan. Shana, beetje kijk wat ik. Dus ik begon het tot en niet passen. Shana, anyway, Shana me também botar pancakes. Passou um minuto em pão, né? Aí era pra ver se tu compras, né? É pão. Papai, pra comprar pão, a comprar juice, pra comprar chips, pra comprar durante. E eu encontro por não ser comprar até pão. Anyway, vou começar aqui, baixo. Eu tô chamando minuto em pão. Tem pancakes. Agora, deve saber que tem 300 ml de leite. Não tem leite branco, mas tem leite marrom, choco. Já você andava assim, é que a zona assim,
Sowieso mijn pancakes aan te sali preto. Paso onda sali taputa. E depois eu coloquei gewoon, né? Paso não tem que comer. Oké, ja. Dit in cucina. Então. Senão, ainda é quieto, né? Como mira que Kiko tá quieto. E Kiko, só eu vou botar o mais quieto. A menos também sei que aqui tá eu. Mas até aí na minha é huevo, até é mix. Pero nunca me mix, me também era pancake de mix assim aqui. Dat is raar, joh. Anders zeg ik wel, ze echt niet vertrapt in je kant, hoor. Me gusta mucho. Agora, me gusta mais Teiiii. Passo impo. Deixa eu comer, ainda bebendo aqui. Nossa. Ja, não tem mais Teiiii, mas, né? Ik weet niet dat weer oude sinekje aan toe. Zo nou echt aan mijn opoor. Vind ik kushila na aan mijn echt. Eu acho que inventar algo que não é assim. Agora não se comer para mim. Mas oh wait, me mirei na polícia comer chocolate pancake. Só a polícia cobra. Fica com o meu push. Tem texture. Não texture, you. Uma vez é consistência bom. Olha texture. This is muito bem. Assim. Para mim, tá bem que vai finish result. Ya, wanang. Nanta fluffy, hein? Pero nanta maos. Dus maos in de zin van, me gusta el pancake con nanta más claro, que nanta pancake escuro. Allora, mi gusta mais comer pancakes sem honing, hè. Pero me não tem honing. Me tem, que me gosta aqui, o puro suiker, o canel suiker. Me não custa mais comer que sem honing. Você não sabe comer, é puro suiker, não. Aqui tá botando, é puder riba, gente. Pero sai, é honing, tá peguei riba, gente, plaque. Anto, sai, awa aqui, dorco, me não tem honing. E quando aqui tá não tem plaque riba, é pancake, anto me não gusta. Pero anyway, já não vamos aqui, caca, matra. So, eu me tô comendo com o chufar aqui, não sale. Oh, Bam? No. Ya, mereka kita bilang, ya, pas sama kabila be, untuk malah living conditioner sempre. Kita bilang, kusti minuin ke cara ding, tu minuin ke cara ding kabe. Dus, itu bilang apa lagi? Juist. Pero anyway, awak kita on the weg naar mijn mama. Mijn mama die Hollanda. Dus we kami dengan mijn mama die Enjoyyy. Tak ada lagi kan? Masa tu kami pergi sama mama tahu tak onsi mana ni orang pergi bathroom we. Sinja. Enjoyyy ya. En dat voel zo lang. Maar we nou al een keer op het tempo.
Dus ook met de bijste kachem. Ook in de snor rai. Dat die snor. Anto yes. Het is droom is do. Er is aan met de droom. So Friday heb ik portapan. Dat de droom met de kere. De minha mama não tá errado, porque a Remira me é como está grita ou só, dus sowieso não tá bem nada, tipo, se tem coisa que mira. Ja, siya naman supposed to eat gano. Siya nang Google Maps no, para beta akan sa amin. Paso como que me amo tabutami kana llega de muralla. Anto style man ebonta ni reroute. Mi tengo kana busca. Kana purva by un auto direction pa e começa reroute. Nessa, me tá cara tá de casa. Ngayon kasi ki tama na otro bana de kaya tama dami kana street manir mitilanti no anyway you llegando que mais na você Que basi não. sabe mais que daí na fini Sei como não, entendeu? Na coxa. Muito me lava na minha mente, você me sabe que me chega a escolher, muito me lava na. Pero com blanco, ai, vou com blanco, né? Mama, ikaw na itakita. Itong produkto ko mong normalmente kajal itakita pero itong taijal mayan. Sim, tá living. Shana, Omer, explica di ko vlog, awe. Malubida. Aqui para Shana. Ahora que sale mañana, estaba en fiesta, el casamiento acaba de pasar. Dime, no, acaba de ir a postar, because that's privacy stuff. Pero me incomodé. Já está aqui não? Sim, guy. Sim. Ako, mami perde un tuts awe. Essa era bem na enxala met un tuts, pero dime no para baie tuts. So, we moeten er herkansen. Want moet je dan in een groep hebben, tuts daarbij mahalo. Dus tuts letterlijk volledig open vragen, hè. Dan gewoon man daar was kibi. Tres palabra cucu. Ando me comprende. Tres palabras de gente un tisas vamos na miskibi. Como nem pero a mim tenho que trazer kansen, hè. Tenho que trazer kansen até 20 de januari, dus meteen tijd genoeg, assim, ja. Dus dan is het wel zo, zoals je zei. Last minute, dan is het voor. Pero está. E já na minha casa foi de casamento, dormimos aqui, malanta foi maneiro, 4 né. Assim tá se lá, não que mais chator sai só na minha família niki. Ko abi um dia erbij para Amsterdam. Anto que sowieso bedoel ik zo ik ken dat je mag grijpen aan je ticket. Kens. Como ticket acaba? Como ticket acaba? Ik denk dat ik zeg maar die vlog aqui. Zeg maar met een hele zeg maar Nikki vlog. Cultura típico zijn is nou nee. Je vlog je staat niet in. Anto anyway, dus ook met die mag grijpen om bij het ticket naar Morning! Shana, we the exam. Na escola, ja, sowieso na escola. Aber mit den, Bama heet evak aqui. Como say, cultural, cross, management. A minha sabe isso como evak. Gewoon, hate it. Maar aan het evak, man, spelen het toets in nota fácil of toets in maar prepara genoeg bij dat ik wil halen dit ombe. Dat mijn nummer zijn kan zijn, maar ze niet best. Maar oven, maar toen kom ik suppose ja zie. En toen zie dus ook niet bij. Shana, ik met die kom maar lubere ik maar bang. Maar lubere ik maar bang dus ook niet in bang dus. Soms gaan we daar pancake dan, dus we gaan lubere bang dek maar bang toch. Maar lubere ik maar bang trobe. Dus I work you know. Ik wist niet in tempo para mim vai botar pancake. Shana. Aí era a mãe com comida na casa. Foi de casamento, eu só para mim não. Tipo aquele. Eu que tá satê me tem come. Alô, satê. Como é satê pessoal? Eu tô com a minha mas é comer com arroz satê me vou oh né. So yes. Ja, makan aku tuh. Aku que me devo prender algo dele pero tu sabe bom. Dus dali meneer.
Misa 28 for the 50 me seguro bom. Vou 28 para me ser para bom. Ale. Agora vai passar com essa taça tudo. Um ano passado, um ano passado, tá midterms. Desse ano não mas é hal. Isso tá minimum. Agora que tá finals, que tá tudo são final lang. Dessa criança tá mais streng, hope mais tanto stuff, dessa criança vai ser hal, se pode ficar para tudo. Dus mas espera, me 28 com me sting seguro, com me saco tá bom, tá em verdade bom. A minha hal é fac idiótica. É shonn, nessa que dá o pinhar, a mas sacrificar bom fiesta. Talvez já não tava assim, então sowieso a pai. Pero, mi no vai, pessoal, me tem costinha, da echt offer op zo'n fiesta. Zeg maar, me tem comido no pai, fiesta, me vai, me nota hal, me conang. Ni esta tanto coisa, se pa, se manco da vai venir de tudo, va, comigo, ani, como me saco, ne, me tá bezig, ne, por bane. De me tá bezig, tá, delusional, me tá assim, de comer, porra, assim, 3 chapter pa dia. Di ko awag din just na anta mas uno. Anyway, agora di começar a de 2. Me por vai ser 3 chapter pa dia. 5 luna de escola, after 4 luna de escola, me que por vai ser um simang. É tico vai. É tico vai. You know, mesmo a minha não vai. Cara, so di seguro festa vai dar mais chance, né? Só tem mais chance do alcohol. Kiko, a minha bye. Desse me mira mucha grande, me tenho prioritize me cost na direito. Eu tá, kera na ami, como nem, sabe nem me porque assim hale tudo isso aqui. Pero a mim não parece coisa, pessoal, se não me tenho que vai arcar se tem aniversário, então me não parece coisa como mês. Aí vai saber se coisa que vai, não tem que deixar você que vai. Abre o ayat assim, essa abre ayat assim. Baka bes na bong, ano to, sa ko, sa kan sinan talaga, bakit ba niyar ko, baka bes na tabong, una sali, siya mi kaya puro di hal, tur mi kos na, mi saka ba kung kos mi ting ko her kan siya, pini 12 de Januari, pero siya de pini 2, you know, so berarti ko na tumiti ko hal, basta sinet bakit,